Mu minsi mikeya ishize nibwo twari turi muri Camp Kigali ahari hari kubera Jobnets, aho umujyi wa Kigali wateguye uru rubuga ruhuza abatanga akazi ndetse n'abagakeneye. Uru rubuga rero abitabiriye ibi bikorwa abenshi biganjemo urubyiruko, aho barimo guhabwa ibiganiro bitandukanye. Ibigo bihari bitanga akazi aho birimo kubasobanurira neza uko umuntu yategura igihe arimo gusaba akazi, ndetse uhereye ku kuzuza inyandiko zisaba akazi kugeza umuntu ahawe ako kazi. Bari kandi no gusobanurirwa uburyo umuntu ashobora gutekereza umurimo mutoya yakora ahereye ku mikoro aringaniye. Ariko kandi hari n'amahirwe menshi, hari bamwe mu rubyiruko bitabiriye iki gikorwa cyangwa se n'abandi batandukanye mu ngeri zitandukanye baraye babonye akazi. Uyu munsi iki gikorwa cyateguwe mu mujyi wa Kigali ufatanya n'izindi nzego zigiye zitandukanye, ariko kandi iki gikorwa kikaba kiba kabiri mu mwaka, aho kiba mu kwezi kwa gatandatu ndetse no mu kwezi kwa 12. Uru rubuga rero rukaba rumaze guhuza abakeneye akazi b'ingeri nyinshi mu bice bigiye bitandukanye. Iki gikorwa umujyi wa Kigali ugitegura kabiri mu mwaka, kikaba ari ku nshuro ya 14 kibaye, kikaba mu kwezi kwa gatandatu ndetse no mu kwezi kwa 12. Njye twabanye nitwa Tuyisenge Ramadhan.